Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Maribora, štadiona Ljudski vrt, kjer je pred nami veliki derbi 11. kroga prve lige Telemach. Maribor Celje, obračun v minuli sezoni drugo uvrščene ekipe proti šampionom, štajerski derbi. Pripravljen je Iličić, podaja na oddaljeno vratnico, priložnost in vodstvo za Maribor. Vodstvo za Maribor, Luka Krajnc, 1-0 v tretji minuti za vijoličaste. Prvenec Krajnca in kakšno veselje na tribunah. Odličen predložek sicer Iličića, visok skok Krajnca, slaba reakcija celjske obrambe. No, potem pa 25. krog, 1-1 na stadionu z Dežele. Tule Iličić strelja, tokrat odlično Rozman. Pa Jan Repas, ki se vrača v reprezentanco. Dobra podaja Komaromiju. Komaromi in še enkrat Rozman. Tole bomo videli še enkrat takole ponovno. Luka Krajnc, tokrat obramba Rozmana. Potem pa v zadnjem trenutku pred Grlićem. Kvesic zdaj iz kota, priložnost za Celjane, zunanji del mreže je stresel Vuklišević. Jan Repas zdaj kombinirata napaka Jana Repasa, Sešlar za trenutek, Lerno v prostor, Kučis gre sam. Velika priložnost za Celjane, Kučis in obramba Juga. Kvesic nazaj do Nemaniča, zdaj Alvarez prihaja do žoge, pa Svetlin, Njeto, ponovno Tamar Svetlin, ki bo sprožil, Svetlin strelja in tole bo še en kot nova obramba Juga. In še i Ođo bosta vstopila. No, tole pa je zdaj izključitev za Jana Repasa. Za Jana Repasa izključitev. Drugi rumeni karton. Njeto, pa potem Alvarez. Grlić odbija samo do Alvareza nazaj, nadaljuje se celjski napad. Kučis in 1-1. Armandas Kučis po podaji Ivana Brnića. 61. minuta, ekspresno so Celjani izkoristili prednost igralca več. Gol številka 5 za Armandasa Kučisa, ki se je zdaj na vrhu lestvice strelcev izenačil z Arnelom Jakupovićem, mariborskim napadalcem, ki pa je seveda že nekaj časa preteklost. Brnić še vedno brez predložka. Zec pa Kvesic. Alvarez in vratnica rešuje Maribor, kakšen strel Alvareza. Potem pa se je vse spremenilo. Zdaj čisto vsi statistični podatki pravzaprav že v korist Celjanov, ki imajo novo priložnost, Kučis in obramba Juga. Bugre niso prav dolgo zadržali žoge Mariborčani, tule zdaj poizkuša Matko, Jug brani, priložnost in gol! Ed Milson in Celjani v 92. minuti prihajajo do vodstva. Ne bom rekel, da že do zmage, ampak blizu so znova Celjani. Ni zdržal tale bunker Maribora. Tudi tole zavlačevanje na koncu ni prineslo uspeha. Tule je Jug, ki se je sicer zdaj znova najprej izkazal ob poizkusu Matka, toda odbita žoga do Edmilsona. Drugi gol Brazilca v letošnji sezoni in Celjani vodijo z 2-1.
Takole, sijajna podaja Alvareza, potem pa Matko dobil je dvoboj s Sikoškom, sprožil obramba Juga, ampak potem pa rešitve ni bilo več. Takole, Bugre in zapravljena žoga, na to pa sijajno Alvarez. Še Ante Šimunža je pred našim mikrofonom. Gospod Šimunža, začetek prvih 15 minut odličnih, veliko priložnosti. Zdaj se zagotovo lahko obžaluje, predvsem tiste obrambe Matjaža Rozmana, kajti vse bi bilo drugače, če bi, ne? Ampak vemo, če je če. Kako ste videli tekmo? Mislim, da smo vse skupaj, ko pogledam danes, premagali sami sebe, kljub temu, da je Celje odigralo dobro. V prvih 15-20 minutah bi lahko bila prednost dosti večja, kot je bila, po drugi strani pa moramo biti dosti bolj pametni pri prejemanju teh rumenih kartonov. Enostavno ne smemo dati sodniku sploh možnost za takšne zadeve, tako da tukaj se moramo popraviti do naslednje tekme in biti kritični v tem segmentu do nas samih. Jan Repas, izkušen reprezentant in takšen štart v 59 minuti. Bolj mene skrbi prvi karton. Prvi karton me skrbi, enostavno in potem dobro, zdaj drugi karton, kako je sudija videl, ok, sam občutek za igro je druga stvar, ampak ne bom tega komentiral, če je pravilo. Ampak dejstvo je, da smo potem imeli menjave pripravljene, da dvignemo ritem, da dvignemo nivo, kar se tiče predvsem hitrosti in malo izkušenj, in potem je vse padlo v vodo, dobro smo se držali, kar se tiče, in potem ta zadetek, ki seveda si ga nismo želeli. Bistvo z naše žoge. V slabih 3 tednih so Celjani dvakrat slavili takole zelo na tesnost. Imeli občutek sicer, tudi ko se pogleda rumene kartone, da je bilo vašim igralcem... Ne bomo šli v te detalje, to je stvar sodnikov. Dejstvo je, da je in v prvi tekmi in v tej drugi tekmi smo mogli, kljub temu, da smo stvari pred tekmo pripravili, kako in kaj treba delovati v fazi obrambe, morali korigirati v drugem polčasu, tako v Celju kot v Mariboru, in to je ena stvar, na kateri moramo dati večji poudarek, predvsem vsi skupaj. Reprezentančni premor, kar nekaj igralcev boste izgubili v trenažnem procesu. Ogromno, zelo veliko število, tako da vse, kar si želim, je, da pridejo zdravi, da zastopajo čim boljše svoje države, da so na čim višjem nivoju oziroma da so najboljši in da pridejo zdravi nazaj. Gospod Šimunža, najlepša hvala. Hvala lepa. V tunelu smo Miha, Albert Riera, meni Mr. Riera, congratulations for the important victory. First, we have to talk about the first 15 minutes. What happened with your team and a good response after the 15 minutes? Okay, I prefer to talk about the rest of 77, 78 minutes. So we didn't start well because it was 2 corners, and on set pieces I think we showed that we are a team that offensive and defensive we are ready, but when the opponent touches the first 2 or 3 balls on the set pieces, you start having some doubts, no? And you give vitamins to them, then they believe that they can hurt, you know. So good for us that it was only during these 10-15 minutes or 12 minutes, and then when we start having the ball, I think we can see the difference of the teams. That, you dominated possession, you had more shots, even before the red card, you dominated possession. I wouldn't like, because I know how is the football, how is this game, and maybe we will say that it's about the red card. The game it was totally on our side, because when we try to play the way how we play, how we are positioning, it's difficult to catch us, and congratulations to the boy, because they know what they have to do. We are working hard on the idea, and they believe, and the goal, the results, the assists will come. Now, what I want to say, and I said to the team, I'm not focused on the result. Because if you play on this way, I'm sure that you will win more than you're going to lose. So even if we concede some chances, we had some mistake, because this is a game. You can have missing passes, but the way how we play totally deserve for the team, and this is the way how to keep playing. Are you also satisfied with the way you played after the red card? Because, you know, it can be hard when the team goes with 10 players and put themselves in the defensive line. Yeah, it's difficult to go against the block, especially at the end, that it was with 5 at the back. You need to move them one side or the side, and patient, and at the end you need one good cross and one good header. So because it's totally close, but we had patient, and we keep playing and believing on the same way.
But at the end, as I said, the result could be maybe another one. But playing on this way, we have a lot of chances to be on the top. And happy for them. I said you beat a team that it's hard to beat because the stats says the reality. The facts are that Maribor was many months without getting beat, and we beat them in 15 days, 2 times. So all the credit for them. Well deserved, and we don't stop. As I said, titles won't come in October or in November. We have to keep progressing, of course, but we will talk in May where we're going to be. Mr. Jera, thank you. Thank you. Kaj reči zdaj po takšni tekmi? Prvih 15 minut je delovalo, kot da bi nekako vi morali povesti vse z 2-0. Na koncu se pogovarjamo o porazu Maribora pred reprezentančnim premorom. Ja, spremljali smo 2 različna polčasa, namesto da gremo 2-3-0 prvi polčas. Imamo prednost samo z gol prednosti, drugi polčas je bil čist drugačen, igrati proti Celju, z igralcem manj je težko, vseeno smo pa dobili prehitro zadetek in prelahko, tako da na koncu izgubili tekmo, nimamo kaj. Misli zdaj na Bravo in na vse zmage do konca tega dela. Koliko teže je bilo po izključitvi vašega brata po drugem rumenem kartonu za Jana? Celjani so potem šli še bolj ofenzivno, ampak niso pa dopuščali veliko prostora za protinapade, vse tako se je zdelo s tribune. Ja, stisnili so nas visoko, ko smo pa igrali na preskok igro, pa nismo zadržali teh žog, tako da nismo imeli več posesti in ja, prekinili so nam vse napade. Vam je zastal dih tam, ko je šla noga čez žogo, pa potem v Tamarja Svetlina? Ja. Zelo nesrečen splet okoliščin, predvsem za Tamarja. Res, čist nenamerno sem šel na Tamarja, v bistvu mi je na žogi spodrsnil. Ustrašil sem se, da ga nisem huje poškodoval, sem mu upravičil, ampak upam, da je vse v redu z njim. Ja, Goran, ob meni je Armandas Kučić. Armandas, congratulations for another goal. You're now the top scorer in the league. Important victory. How did you see the match? Not a good first 15 minutes, but after that, Celje dominated the game. Yeah, we didn't start as we wanted. We wanted to be aggressive, but Maribor showed their class of aggressiveness. Yeah, I did a mistake that led to goal after the corner. So yeah, it was difficult half for me also, but team after the goal changed the mentality, played really good, and in the second half in the dressing room we spoke that we need to keep fighting, keep pushing, and we knew that the goal will come sooner. How important was the red card? You have a lot of space after the red card for Maribor. Yeah, it was important. Yeah, with they got red card, then we are in advantage of players. We keep more easily the ball, move them, and finding the spaces behind. So yeah, it was helpful, but I think still 11 against 11, we still I think not win, but for sure goals come when you're playing with the ball. Because of the victory, it will be easier to go on the national break. Yeah, for sure now. Of course, Pius, I will stay with Pius, so we not in a good mood he will be, but Did you bet anything before the match? No, we're not betting, but yeah, I hope he will be better tomorrow, because tomorrow national team break and we need to focus on national team now. Armandas, thank you. Thank you.